أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك أن تجعل علمنا حجة لنا لا علينا، ونسألك اللهم أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. يتي الله سبحانه وتعالى الله تدلو تو موضو سنيدو ورندو إن نماجي دودو دي هيئة دين لمقول wawatahu midade den jarna mo weltanomo do kala moƴƴere makko e hoore meɗen. Eɗen seedo ko kanko tun Allah woni ko hana rewede ka gonga. O ala kafi diɗɗo, o ala yerujo, o ala nando, o ala fotoro. O wotiɗi e ngal dewal wan o wotiɗiri noon e jeyugol tagore nden fof e wan o wotiɗiri noon e inde makko ɗin e sifaji makko ɗin. Den seedo wonde Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko jeyaɗo Allah, nulaɗo makko, suɓaɗo ɓurna, yiɗaɗo hoola teddina, nulira gonga e yurmede, sabu tagore nden fof eɗen seedanomo yettingol ngal nulal totta hoolare nden laɓana mofta ɗen tinno e dina Allah kan ha Allah ƴettitimo e ɗum. En toro Allah yo juulo e makko, juula e ɓengure makko nden fof, juula e sahaba ɓen fof, juula e kala irtirɗo ɓaawo maɓɓe jokki batteji maɓɓe ɗin ñentini sunna maɓɓe on ha ñalande dargal. Allahumma amin. musidɓe tedduɓe, en jokkito darsu menen on ka tawhid e nde deftere ma en wiyetende al usulu thalatha nde en walli fi ɗum alcheikh Muhammad ibnu Abdulwahab. eɗen wallinora famugol ƴiye mayre on e sharhu mo walli fi ɗum alcheikh Muhammad bin Saleh al Uthaymin. en toro Allah yurmin ɓe ɗiɗono, o yurmina en, o yurmina mawɓe meɗen ɓen, o yurmina karamakoɓe julluɓe fof. walli fi ɗon rahimahullah o fuɗɗanino en jantagol ɗi lasiliji tati ɗi o fandori nde deftere makko ɗo, yani fensitugol ɗi. ɗi tati o wi e wondema ko nde jiyaɗo on andata joomi muɗum, lasili arana on non. o wi lasil ɗimmo ko nde jiyaɗo on andata dina muɗum kan, hara ɗum kadi ko ƴettede e dalilji muɗum ɗin. lasli tammo o wi ko nde jeeya ɗon andata annabajo muɗum o Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. hay noon hiɗen heɗintina wondema ɗiɗo no waɗɗi neɗɗo kala andugol ɗi, faama ɗi e gollitira ɗi, sabu ko ɗiɗo woni ñawore aranere nden wonande kala neɗɗanke. hara neɗɗo on ko ɗum ɗo woni ko landoyte ka yanade makko tuma o wattina, o ñaawitire ɗin ɗum tati taho si woni ko moƴƴanaɗo Allah hawrindinemo e jabagol ɗi raɓɓudude mum sonina Allah tabintimma a wawata jabagol ɗi ko hunginoɗa ɗi bo. hay no sabu tabintinede on ton ko gomɗingol ɗum ɗo gollitira ɗum. Allah yuthabbitu llahu alladina amanu bilqawli thabiti fi lhayati dunia wa fi l akhira. gomɗinal ngal, gomɗinal noon mujarrad kañum tun nafata, koma jokkodira e golle ɗen si wona gomɗinal nafowal. hara kadi ko golle laaɓuɗe ɗe Allah fandora kañum tun e nder majje, yawɗe e hoore sunnanulaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. toro Allah yo jeeno en e ɓen tabintinteɓe ɗon. walli fi ɗon ɓaawo gaynande lasli arano hiɗen wondi e makko e lasli ɗimmo on ko ɗoni andugol jiya ɗon dina muɗum kan, ɗum le ko dina l'islam kan. o jantani en kon ɗum woni l'islam. o wi en l'islam hino senditi e geɓe tati, no mari martabaji tati. martaba arano on ko martaba innitiraɗo kañum dina kan tigi wiyeteɗo al-islam. o wi en on martaba ɗon hino mari tugale jowi. ɓen tugale jowi o jantorani henɗe gotal gotal. kono jiya ɗon seedoto wonde ko Allah tun woni ko hana rewede, o seedo wonde Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko nulaɗo Allah. ɗum ɗo woni aranal ngal. tugal ɗiɗaɓal ngal o wi en ko nde jeyaɗo ñinnata julde nden. tataɓal ngal nde jeyaɗo ittata zakka on
nayi ɓangal nde jeeyaɗo on horata lewru sumaye ndun jowi on nde jeeyaɗo on hajjoyta ka suudu allah holmantendu si woni feere muɗum newike haray ɗeɗo jowi woni tugale l'islam ɗen o eggini en ɗon o addi en e martaba ɗimmo on o wi o martaba ɗon ko martaba hikkiɗo e oɗa on wontirɗo sengo dow makko on wiyeteɗo on al iman gomɗinal ngal o wi en iman on no mari geɓe fawde e 90 o jantani en mise e nder muɗum e nder ɗen mise feeñani en wondema hino e ko wiyete iman kon yani geɓe muɗum kon nguɗi ɓawa wiyen alaha la ilaha illallah kon ɗo woni ko ɓuri towde konko wolgol ngol konngol ɗon reweteɗo ala ka gonga si wona allah subhanahu wa taala o wiyen ko ɓuri jollude kon ko ittugol tundi ka laawol imatatul ada ani tariq ɗum noon aranum ɗum ko konngol ɗimmum ɗum ɗo ko kuugal o wi en wal haya'u shu'batum min al iman hersa kan ko geɓal jeeyangal e geɓe gomɗinal ngal ɗum noon ko hunde wonde ka ɓernde feeñirayde e neɗɗo on yani woɗagol e ɗo hani woɗade ma waɗugol ko o hani waɗude idan feeñani wondema ima noon no wonira konngol no wonira kuuɗe no wonira golle suuɗitiɗe golle ɓernde golle ɓernde yankoje ɗen o wiyen noon koko wiyete iman no mari tugale jeegoo tugal aranal ngal kone gomɗinta allah an tu'mina billahi ɗiɗaɓangal gomɗina malaikaɓe allah ɓen tataɓangal gomɗina defte makko ɗen e nayaɓangal gomɗina nulaɓe makko ɓen aɗa noon sharih on rahimahullah ɗi konnguɗi ɗo fuu o sharhani en ɗi sharhu mo tawata hino yondinora wonande on wonɗo e fuɗɗade ɗaɓɓugol gandal tawata on sharhu ɗo no laaɓi yonaymo kadi sharhu mo tawata kadi wawata wonde e ɓaawo muɗum hay mutiɗo on ka gandal en tora allah subahana taala yalla yoɓuɓe ɓe ɗiɗon non joddi ɓurde moƴƴude hay noon ko e ngal tugalal nayaɓal ɗo wonɗen ka gomɗingol no laaɓɓen cheikh uthamin rahimahullah ko sharhu ɗo o ɓanginani en wondema nulaɓe allah ɓen ɓe ɓandinkeɓe ko ɓe yimɓe sifaɓe meɗen ɓen ɓe ala hay e hunde e ko allah subahana taala o hertori sifaji maɓɓe ɗin fof ko sifa ɗi jogiɗen ɗin ko fitra meɗen on landi en kon fof kamɓe kadi no landiɓe ƴettude e weelede ɗonɗede ŋuŋugol ronkugol hulugol weltagol yejjutugol ɗi sifaji ɗo fof heɓaynoɓe ko sifaɓe meɗen no tagiraɓe no tagiraɗen ni ɓe ala hay e hunde e geɓe ɗe allah subhanahu wa taala o hertori ɗen o wi en kadi haray nulaɓe allah ɓen mofte ɗen tagore allah nden hay e saayi goto hay jama goto wonali wondema wonda yani heɓano nulaɗo e muɗum imma nulaɗo ma ɗum annabajo o jantani en wonde gomɗingol non ɓe ɗum hino landi neɗɗanke on piiji 4 fiyo gomɗingol mo ngol wonande ɓe timmu laaɓa o wi ara num ɗum kone gomɗinta wonde nulal maɓɓe ngal ko goonga ko immorde ka allah subhanahu wa taala ɗulle kadi ko ɓe fof na innugol min ko anillan ko fi nulaɗo e an on la nulaɓe allah ɓen fof no waɗɗima gomɗingol ɓe gomɗina nule ɗe allah subhana taala nulidiɓe e muɗum ɓen e ani ijmalan o watti hen ɗon wonde kala kadi mo humpitiɗa serkitande e muɗum inde muɗum koya gomɗindinamo e nden inde makko ɗon ɗum ko ɓen ɓe allah subhanahu wa taala on jantani en ka qur'an inde muɗum o watti ɗon tati on o wi ko nde gonginta gomɗina fiɓa wongol gonga e kala ko joli e maɓɓe kala ko egga e maɓɓe alhaaliji maɓɓe e akhbaruji maɓɓe ko ɓe feƴƴindinno e yimɓe ɓe nulano e muɗum e ko ɓe wadduno e allah subhanahu wa taala tawatan ɗum hino tabbitirani en laawol alquran on ma laawol sunna nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ngol o wi nayi on kono neɗɗo on gollitirta sharia on nulaɗo e makko on noon joni ka gomɗingol ɓe fof a gomɗinayɓe on ka gollitirgol sharia muɗum ko sharia nulaɗo e maɗa on woni ko gomɗinta haɗa nano e goɗɗo nan ɗum ɗo inna awa yahud
ko sharia Musa on hani gomɗinde ko on ɗon nulano e maɓɓe, ma ɗum nasara ko sharia Isa on hani gollirde ko on nulano e maɓɓe, ma sifadin haalaji la yahudu o nasara o ɓe fof e maɓɓe nulaɗo sallallahu alaihi wasallam yo nula e maɓɓe. Nulaɗo no hertinira nulede e tagore Allah nen fof, tawnoɗo no mari nulaɗo goo ko arno e mu'um koyo ñobbu ɗum o wallinaɗa o fiɓa ko gonga nun ko gonga ko waɗɗi ɗum gollitirede ha fewno o saayi ɗo gila ka oɗo sallallahu alaihi wasallam nula haray nulal makko ngal sharia makko on riwi o sharia oɗo oya ko heddortande kadi ko nulal ngal lasli muɗum on haray woti no waɗɗi ɗum e gollitirgol e on sharia ɗon kañum nulaɗo e makko on. haray noon hande aduta on tagore nen mbi nulaɗo sallallahu alaihi wasallam nula ko sharia maɓɓe on woni ko waɗɗi gollitirgol en toro Allah yo newinan en. Ceerno Jon himo jantanade en ɗo nafoore e gomɗingol kañum nula ɓen e adama kon won o wowiri noon kala ka hoytomi ƴuye yen gomɗingol ɗum ɗo no wondi e dinɗe no wondi e nafooreji o jantano en gooɗi taccinayi yer ko Allah subhanahu wa ta'ala on newinanimo o wi ɗo walil imani eno wodani gomɗingol bir rusuli nula ɓen thamaratun dinɗe jalilatun mawnuɗe yani nafooreji jani minha no jeeya e ɗin al ula nafoore aranere nden al ilmu bi rahmatillah ko andugol yurmede Allah nen taala towɗo on, andugol yurmede Allah towɗo on wa inayatihi e kippugol mo be ibadihi jiyaɓe makko ɓen. Andugol ma fi ɓe nulaɓe Allah gomɗina ɓe ɗum no rontina e maɗa andugol wondema enele Allah o ko yurmeteɗo. Allah accitiralini tagore muɗum nden bal himo hilniɓe himo kippi moƴƴingol fi alhaali maɓɓe. O wi haythu nde tawno arsala ilayhim o nuli e maɓɓe arrusula nulaɓen liyahduhum fiyo ɓe fewnuɓe ila siratillahi e laawol Allah ngol taala towɗo on, wa yubayyinu lahum ɓe feŋŋinana ɓe kayfa yacbuduna allaha ko honno ɓe rewirta Allah. li anna al aqla al bashariya sabu haqqille neɗɗanke on la yastaqillu wawata hertorde bi marifati dhalika andugol ɗum. o wi andugol ma finulaɓe Allah ɓen gomɗina ɓe ɗum no rontina e maɗa no okkore nafooreji no jeeya e ɗin nafooreji ara nun ɗum andugol ma wondema enele Allah ko yurmeteɗo. hare siɗa anduno ha e nokku ɗum ɗo ɓeydante gandal ɗum tabintinane konko anduɗa ɓeydane yeññane ɗum ittane kala ko wiyete sikkitare e nder muɗum tawa hiɗa yanana wondema enele Allah ko yurmeteɗo. Allah accitiralini tagore muɗum nden bal himo kippi ɓe himo wattile e maɓɓe himo hilniɓe sabu o nuli e maɓɓe nulaɓe ɓen nulaɓe golle mum ɗen ko fewnugol ɓe e laawol Allah ngol, yani laawol ngol Allah yiɗi yarlingol hewtinowo ngol neɗɗo on ka Allah ka yurmede makko ka wela e makko ka aljanna makko. golle ɓen ɗen ko tindingol tagore nden ko honno ɓe rewirta Allah ɗiɗo tindine honno rewirta Allah si ɗum ɗon a faami hare a fewnama e laawol siratal mustaqim ngol. o wi haqqille neɗɗanke on wawata andude ɗum Allah ka tagi e ɗo okki en haqqille sinano o addan en ɓe nulaɓe ɓe tindini en ko honno Allah rewirte ko honɗum Allah yamiri ko honɗum Allah haɗi goto e meɗen wawata no mejitade tun ha anda ɗum. ko ɗum waɗi nulaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɓayɓe woni Makka ha ɓe ƴoƴi ka duuɓi cukako gon timmi haqqille ɗe gayni fendade gayni ɓendude ɓe daari ɓe tawi ɓe yimɓe maɓɓe ko rewata ko ɗum nasoɓeni ɗum ko sama kala ni ɗum ɗo hay fus ala nafoore si hino e nder ɗum ɗo ko lorratu
nulaaɗo jaɓano rewgol sanamuru uginanaki sanamuru torakindu ɓen ɗo jahiliya maɓɓe sallallahu alaihi wasallam yehi ha e sayi ɓe watti hande kadi haqqille neɗɗo on so woni na neɗɗo bonnuɗo de haqqille makko ɗen no jaɓi wonde may mo hani wadde dewal mo hani rewde Allah sabu neɗɗo no andi ko Allah tagi ɗum hewta ha o janne kono ko honno ɓe rewirta Allah ɓe ala sharia ɓe ala gandal sharia Isa ɓe ngal ɗon sakkitino arde hay baƙaya dina annabi Ibrahim ko heddi ko pihoy gokkitoyni tawata hay hunde ala ko goɗɗo jokka e muɗum fayda no ɗum woni miijitagol ko honno gerdata watti yahugol ka gar Hira ka fawre ka fammere watti yahugol toon weddo rewa Allah rewira Allah e noone ilham ko Allah okki ɗo ko haqqille muɗum ɓay wahyu ala sharia ala oɗo pottitike rewgol sanamu pottitike beere pottitike kala jikkuji bonɗi e geddi ko yimɓe muɗum ɓe wonno wurdude wonno e waɗude ɗaɓɓino rewira Allah kono e hoore ɗum ko ɗum Allah wi o wi wa wajadaka dallan fahada o wi Allah tawima ko a majjuɗo ala gandal ala dina anda sharia o fewnuma o wi ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitabu illa rahmatan min rabbik ma kunta tadri ma alkitabu wala aliman walakin jaalnahu nuran nahdi bihi man nashau min ibadina a jortanoki ɗum a tanƴinanoki ɗum heɓugol sharia heɓugol alquran wahyu ara e ma kono Allah ko jon yurmede ko suɓotoɗo mo faala o okkam oti ko faala inan e hoore tinnare nuraɗo e wakkilare maɓɓe fof e wo'itagol ko bonni e ɗaɓɓugol no rewide Allah ko moƴƴi Allah wi tawmo ko majjuɗo o fewnimo joni jongal hal nuraɗo ɗon sifurama noon ko tawɗon ɓay pellet hedditiɗo kan hewtaɗo comme on mo hewtaɗo ɗon wawata yiwde honno Allah rewirte gasata ko ɗum waɗi si ceerno jon o wi haqqille neɗɗanke on wawata andude kañum tun ko honno Allah rewirte ɗum ɗon a andi ɗum wo an tariqil wahyi imma wahyi on ari e maɗa Allah waɗima annabajo ma ɗum wahyi on ari e annabajo Allah goo nulaɗo makko goo on ɗo yettini ɗum ɗon hewti e ma hewtira e ma immorde e makko kanko annabajo on nulaɗo on direct ma hewtira e maɗa e juuɗe mo ɗum hewti goo on hewtiri en ni enen wona nulaɗo sallam mubashara tan woni ko ƴettuɗen e juuɗe muɗum kono ko sahaba ɓen igge nulaɗo ɓe hewtini ɗum e taabi enayi ɓen ɗon feƴƴini ko noon ɗum feƴƴiri ɗon ha hewti en idan e humpitagol ma fi ɗum ɗo ko holla ɗumondema Allah ko yurmeteɗo ko yurmede Allah jande e hoore meɗen e nulugol nulaɓɓen e meɗen jonnaɓe ɗi sariyaji tippina ɗe defte e maɓɓe sariyaji e defte moftuɗe kala moƴƴere wonande en moftuɗe kala potti gollen e ko wiyete bone e tampere soñdia aduna ɗo o e ñande lahara o ko ɗum waɗi Allah wi'i wama kunta bi janibi turi id nadayna walakin rahmatan min rabbika litundira qauman ma atahum min nadirin min qablik Allah wi ɓawo qissanade nunaɗo sa sallam yoga e akhbarji annabi Musa o wi mo hari a alano ɗon go yam Muhammad alano ka takko fello ɗon fewndo kamen e wahyine Musa fewndo kamen noddimo fewndo kamen yewtidata e makko hari a alano ɗon ha nanuɗa ɗi konguɗi ɗonɗa e fillade ɗo o wi kono ko sabu yurmede immorde ka joomi ma min wahine ɗum ɗo e maɗa min humputuma fiya waajor ɗum ya rentinir ɗum o jama ɗo mo tawata hara rentinowo bo arali e maɓɓe inan nulugol nulaɓen e meɗen ɗum ko yurmede Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah wi laqad manna Allahu ala almu'minina Allah wi ko gonga kanko Allah o moƴƴike e hewre gomɗinɓe ɓen id ba'atha fihim rasulan min anfusihim tumande o nulono e maɓɓe nulaɗo jeeyaɗo e wonkiji maɓɓe yani jeeyaɗo e noone maɓɓe on e sifa tagu maɓɓe mum haray ɗum ko yurmede Allah noon
ɓe nulaaɓe kadi golle maɓɓe ɗen fof ko jannugol en waajo en fewna en e laawol ngol fewnugol ɓe en ngol ko peewal yani ko fewnande tindingol na fewnande tabintingol e ñinnugol peewal ngal ko ɗiɗi hidayatul irshad o hidayatul tawfiq peewal ko ɗiɗi aranun ɗum ko peewal tindingol ɗimmum ɗum ko peewal hawrindingol e ñinnugol o tigi e muɗum peewal aranal ngal ɗum noon ko golle annabaɓen e kala rontuɗoɓe e golle maɓɓe ɗen karamkoɓɓen ko ɗum ceernojo mo wi ɗo e liyahduhum ila siratillahi taala ngal peewal ngal o tabintinani ɓe ɗo ko peewal tindingol kono allah wi nanulaɗo sa sallam wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim ande muhammad hiɗa fewna e laawol fewgol ko ngal peewal ɗon o wi kanko allah wali kulli qawmin haad nowɗani kala jama fewnowo on fewnowo ɗon ngal peewal ɗon ko tindinowoɓe no ɓe rewi allah noddaɓe waajoɓe ko ɗoni annabajo noddayɗo ɓe allah subhanahu wa taala amma ngala peewal ngal ɗon ko allah tun woni ko jogingal peewal hawrindingol neɗɗo e jaɓugol ñinnamo kadi ɗum nu ha o yaltali e muɗum ngal ɗon ko allah tun subhanahu wa taala woni ko jogi ɗum ngal allah riwi e nulaɗo o wii innaka la tahdi man ahbabt o wi an a wawata fewnude en mo yiɗuɗa walakin allaha yahdi man yasha kono ko allah woni fewnowo on mo yiɗi fewnugol hana noon ko ɗum waɗi sino sarɗinana en ka dina meɗen janngugo suratul fatiha e kala darde e julde meɗen nde wonɗen julde woni sunna woni farilla fatiha noon hino mofti to rago allah ngal peewal ɗon ihdina assirat al mustaqim fewnu men e laawol foccingol ngol laawol fewngol ngol ngal peewal torangal ɗon ko peewal ñinnede tabintine taban dariɗo no juulude on ko fewɗo noon on ɗon o jokki ko sappana kon ko tindina kon hidayatul irshad ɗon o naati e mum jon noon mo haton jini e ñiiɓugol e ɗum tabita e ɗum hara o yaltata o waɗata selugol wonde sela wonde arta na fere yaltugol potti to few ko ɗum woni ngal peewal toretengal ɗon e toral allah okkuel ngal o wi athaniya ɗimmum ɗum eɗin nafooreji shukruhu taala ko jarnugol mo kanko allah tow ɗon ala hadihi nicma e dow o nema alkubra mawɗo ɗo o hon ɗum woni on nema nulugol nulaɓen e meɗen nema addangol en ko janna en waajo en tindina en ko honno rewirten allah holla en ko honno heɓirten yurmede allah nden holla en ko honno daƴirten lette makko ɗen e tikkere makko nden ɗum ko hana ɗum jarnade ko nema ɓurɗo mawnude on ni nema l'islam nema ɓurɗo mawnude on ni waɗede julɗo sa nani noon a woni julɗo ko nulaɗo taw nula dina taw yettina ko ɗum haray ko to woni aslu moƴƴere nden nulede nulaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko ɗum allah wi'i washkuruhu kama hadakum jarnemo wono o fewniri on ni jarne allah haray allah no hana jarnede neɗɗo taw welsido ɗum welto yetta allah hiɗa e hoore dina welto yetta allah hiɗa tabiti weltano allah waɗugol ma julɗo yo taw ɗum hiɗa heeɗintina ɗum tuma wo ka ɓernde maɗa sabu na wakkilare ma na wakkilare mawɓe ma na tinnare karamokoɓe ma na moƴƴugol musidal maɗa waɗuma julɗo node musidalji ɓuyɗe anduɗen tawa allah subahana taala no jarribori ɓe ko wiyete kon peewal ko wiyete kon moƴƴere e tabutugol e sunna kono heɓe mara tun bandiji sortiɗe ɗum few woni rebel e hoore maɓɓe woni rebel e hoore dina allah kan ɗum no woodi ɓen na ko haɗa ɗum na ko ɓe ñintina manki na ko ɓe ndaara manki na moƴƴi ɓe huɓindiɓe ɓe manki ɗon allah hawrindinali ɓe annoon so woni allah hawrindinima ta yi ɗum ko wakkilare ma noon ko tinnagol ma e darsuji ɗin ma ɗum ko sabu karamoko ma ko benma a taw benma an ko karamokojo la na ɗum fof haɗa e neɗɗo on ko ƴettu nema o moƴƴenne fof o rutta e allah subahanahu wa taala naam en yejjitanta wonɓe sabu ɓen jannuɓe en ɓen en yejjitantaɓe ɓen ko wonɓe sabu ha hewtuɗen e nde moƴƴere ɗon ɗen weltaniɓe ɗen hani ɓe weltanade kadi sono e sa e kala mawɓe meɗen ɓen kadi en yejjitantaɓe ko kamɓe ƴetti en nabi en ka jannowo yo janno en si ɓe fewtunano en e ɗum kara han wawani en fewirde e ɗum kono
ka yurmede Allah o waɗani en ɗin sabuji ɗon fof ɓen ɗon fof en weltantoɓe kala wonɗo sabu ha heɓuɗen peewal ha ñiɓuɗen e diina ha heɓuɗen gandal en weltantomo jarnen mo waynula sa sallam maki man sana ileykum marufan fa kafi u mo waɗani o moƴƴere yoɓemo son heɓal ko yoɓiron mo duwano ɗon mo ha yi on wondema on yoɓirimo on duwaɗo yoni geddi wonandemo aɗa noon fof en yijitantaɓe kono moƴƴere nen tigi tigi ka ruttete ɗon fof koko lasɗi mayre on ɓaɓen ɗon fof ko Allah eltiɓe ɓe waɗan en ɗum haɗa ko ɗum waɗi en jarnayɓe kono arti on e sakkiti on fof ko Allah subhanahu wa taala on je yettornen ko kanko je jarnore nden nema on ko e makko woni ko ruttete o wi tati on athalithatu tati on mahabbatu rusuli ko yiɗugol kañum nulaɓen alayhim salatu wassalam yo julde Allah e kisiye on wonu e maɓɓe wa ta'dhimuhum e mawningol ɓe yiɗa ɓe mawnina ɓe wa thana'u alayhim e mantirgol ɓe bima yaliqu bihim konko hawrondirta e maɓɓe konko yaadi e maɓɓe yani hara fanɗinali fi maɓɓe yawitaki ɓe ɗum no yaada e maɓɓe hara kadi waɗali ɓe e martaba Allah on martabatul uluhiyya hara kadi a waɗali ɓe ɗon hay goto e maɓɓe ɓe jeeya hay e hunde e ɗum ɗon kadi yaada e maɓɓe ɗum ɗa hiɓe feƴƴi ɗum ɗum ɗa ɓe hewta ɗum ɓe hewtata ɗum hara koya waɗuɓe ke hakkunde ɗon ko ɗo woni martaba maɓɓe on koɓe jiyaɓe Allah kono koɓe nulaɓe Allah hanaɓe teddinede hanaɓe yiɗede hanaɓe mawninede hanaɓe nananede jaɓane hanaɓe ɗoftede haɗa ko ɗoni ko waɗɗima o wi li annahum sabu kamɓe rusulullahi koɓe nulaɓe Allah taala to ɗon wali annahum e sabu kamɓe qamu ɓe darake ma ɓe daranike bi ibadatihi dewal Allah ngal mawningol ɓe ngol e yiɗugol ɓe ngol e teddingol ɓe ngol o wi ko sabu ɓe koɓe nulaɓe Allah ɗum noon tun hino yoni koɓe teddinire ɗum ko goo o wi wali annahum sabu kamɓe qamu bi ibadatihi ɓe dariki fi rewgol Allah ɓe rewnu Allah dewal timmugal rewi Allah ha Allah weltaniɓe ɓe rewi Allah ha Allah mantiriɓe ɗum Allah janti annabaɓe mum ha e sayi o wi innahum kanu yusari'una fi lkhayrat o wi ɓen ɓe laatino hiɓe tinno e moƴƴireji ɗin wa yad'unana hiɓe nodda men hiɓe rewa men ragaban e hoore rerɗugol e moƴƴire ko woni kon ka Allah wa rahaban e hoore hulugol Allah subhanahu wa taala wa kanu ɓe laati lana wonande ɓen khashi'ina koɓe yankiniɓe koɓe jasinkiniɓe yeeso Allah koɓe hoyuɓe yankinani Allah subhanahu wa taala koni annabaɓe Allah ɓen sifori o wi nuh innahu kana abdan shakura o laatike ko o jiyaɗo yettowo o janti ibrahim e ɓiɓɓe muɗum ishaqa o yaqub o wi ɓen ulil aydi koɓe jomiraɓe doole ɗen doole ɗon ko doole ɓernde yani doole e rewgol Allah subhanahu wa taala wakkilare tindare ha o wi ɓe o hertiniriɓe hunde yani hertinande ɗulle ko on ɗum koye taw ko lahara on woni anditugol ɓe ngol fof koɓe hilni fof ko afe lahara honno Allah weltorta ko ni annabaɓe Allah ɓe siforno sen adi e nulaɗo sallallahu alih w sallam rewaynoɗo Allah ha koyɗe muɗum ɓuuta ha feera aicha wiya nulaɗo accirni fowtinno hoorema Allah no yaafima o wiya aicha accatami wona jiyaɗo yettowo haɗa nulaɓe Allah ɓen ko ni ɓe wonno koɓe sifori nulaɗo sallallahu alih w sallam sa jangi sira maɓɓe on a yii no ɓe rewiri noon Allah a taway oɗo ala sifa sallallahu alih w sallam ɗum ɗon no yoni ko yiɗinemo no yoni ko mawni yani no yoni ko mawninirnemo no yoni ko wona sabu ha mawninamo no yoni ko wona sabu ha iwtira ɓawo makko ñentinamo nula ɗon noddali e hay e hunde si wona taw kamɓe woni yeeso e waɗugol ɗum sa ari ka dewal hakkunde jiyaɗon e Allah julde korka a ari ka okkitirgol jawdi a ari ka muñal
ari ka gongugol ari ka hawlare kala jikkuji kala dewal ko nula sallam yamiri atay kamɓe on yeeso ɓe tonin to jama fof no yitiri ɓaawo ga woɓɓe karanga hayno taɓɓe muɗum hakke ko ɓe woɗɗodiri so ari ka woɗɗitagol ko boni pottitagol tooñe woɗɗito ko Allah haɗi kon aña ɗum sakko ɗum a tawi nula sallam no yeeso e ɗum kadi idan nulaɓe Allah ɓen sabu ɗi jikkuji maɓɓe ɗo ko ɓe hanuɗen yiɗude ko ɓe hanuɗen teddinde ko ɓe hanuɗen mantude o watti ɗon wa tablighi wa li annahum qamu bi ibadatihi wa tablighi risalatihi e yottingol nulal makko ngal nulaɓe Allah ɓe fof ɓe yottinno jemma e ñalorma e hewre kene e hewre wundo jangi suratu nuh yon ko janti ɗon honno o yottiniri qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra onoddi ɓe kene onoddi ɓe gundo onoddiri jamma onoddiri ñalorma e hoore ko ko noddude fof so o nodda ɓe Allah tun ɓe yetta conci ɓe bumo ɓe udda noppi maɓɓe sabu aybingol mo sabu jalkittugol mo sabu hollugol mo hay ko wonɗa e wolde kon hay nanugol ɗum menen min falaka hay ɗumnata ka noppi amen ɓe duumo ɓe ñiiɓa e bone mo ɓe woni o kono kanka ɗo duumi ɗon e noddugol ɓe Allah wi fa labitha fihim alfa sanatin illa 50 ama o ñiiɓi hakkunde maɓɓe e noddugol ɓe duuɓi wulure manko ɗum 50 yani duuɓi 950 ono dari no noddande Allah subhanahu wa ta'ala nulaɓe Allah ɓe fof ko ni ɓe nodduno ɓe raɓɓenɗinaki ɓe welsinaki tampere sakkaki ɓe ɗum sakkede sakka yiltali ɓe ɗum lorra e hoynede e jasinede yiltali ɓe ɗum yennede ma piyede yiltali ɓe ɗum ɓe duumi e ɗum ɓe ñiiɓi e ɗum ha ɓe yottini Allah wi alladina yuballighuna risalati llahi wa yakhshawnahu wala yakhshawna ahadan illa Allah ɓen ɓeyno yottina nule Allah ɗen eɓe hulamo kanko Allah ɓe hulata goɗɗo goo hay e goto konamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi wal nushi li ibadihi e laaɓangol jiyaɓe makko ɓen kanko Allah ɗum ɗo kadi koko nulaɓe darani annabaɓe Allah ɓen koko ɓe darani laaɓangol jiyaɓe Allah ɓen laaɓangol ɓe honnu wakkilagol jannaɓe hara ha baali hara ronkali tindinaɓe kala moƴƴere hewtinayde ɓe e yurmede Allah nden sakkoɓe e kala bone hewtinayɗo ɓe e lette Allah nden nura sa sallam ka laaɓangol e reedu yehi haɓe wi en la tahqiranna min al ma'rufi shay'a walaw an talqa akhaka bi wajhin taliq ta yawito e moƴƴere hay e hunde ko ɓurde fanɗude an ka guite ma ko wiyete moƴƴere ta yawito waɗu tawi ɗum ɗo an ɗo gokkelni ɗum ɗo ala nafama ala batte waɗu yir ko wowɗa wadde ko fanɗi wo ha ka fanɗi wo ɓe maki hay sikoya a fottir e musidɗo maɗa on e yeeso hentigo modi ɗum ɗo naka jifama yaltinta naka kofrema yaltinta na hunde wonɗamo jonnude kono si woni ɗum ɗo fof amata ko waɗanamo hay konngol fewndo ɗon a wawatamo wolande konngol moƴƴo awa hentinanmo yeeso mum ta a fottu e musidɗo ma hara hiɗa ñirɗini hunde nde metta waɗude nde landaki ma hay e hunde noa ɗo wi hay ɗum ɗo wota welsindo e muɗum wota fanɗin wota yawito ɗo ka tindingol en e moƴƴereji ɗin ka haɗugol en kadi boneji ɗin fi ani ka sappanagol en kadi fi no daɗire yite hen laɗo maki ittaqu nara walaw bi shiqqi tamra huliri e nge yite pottitoro nge ɗaɓɓiron daɗirgol nge haysuko embere feccere tamarore haysuko a ƴetta tamarore feccande hakkunde ƴetta feccere ɗon okka goɗɗo haysuko ɗum ɗon heɓuɗa feere waɗu fino daɗira yite Allah nge ñande dagal idan ala e moƴƴere hewtinede e yurmede Allah si wona nulaɗo sa sallam tindini e muɗum e ɓe tindinno sahabajo goo o anno lande ɓe nulaɗo ko won ɗum e golle ɗen ɓoye moƴƴude naɗo jantanimo o wi simi heɓal feere ɗum ɗon ɓeyi waɗa hunde kaaɗe simi heɓal feere ɗum ɗon ɓeyi waɗa hunde kaaɗe ƴeeyi ɗon ha o winnaɗo sin ɗum kadi feere mum heɓaki
tawan ko julde e jihadi sinno fo yo heɓali feere ɓe wiya walla neɗɗo tu'inu sani'an walla wonɗo wadde hunde ma ɗum moƴƴinana goɗɗo hunde goɗɗo jogi ɗo dongal no rondade a rondum a feƴƴude ta bawina rondan ƴettu wallum rondama seeɗa mali feere mum ma ɗum no rondi goɗɗum kono goɗɗum no yeeso makko wano jullere hambay mo hiɗa a hewti fende ɗon pottinde ta bawi a pottinammo sifa ɗin piiji ani wallitagol neɗɗo piihoy tawata na ko kutete hay e hunde on se winaɗo si ɗum ɗon fof ɗum heɓali feere na ɗo maki bone maɗa on jogoɗamo kuf sharraka ani nas maki ɗum ɗon kadi ko sadaka wonande hoore maɗa yani sadaka moɗɗa fi wonki maɗa kin juuɗe maɗen jogoɗe taɗe tappu goɗɗo taɗe wujju goɗɗo taɗe jattuku goɗɗo ta bone iwu e majje hewta e goɗɗo ɗengal maɗa ngal jogo ngal si a mara ko moƴƴere fusko wola allah no walluma no waɗanma kaso ka sokangal no waɗanma bala kenkenje moƴƴe waɗanma toni hiɓɓodiray ɗi ombu honduko maɗa ko ɗengal ngal wolta sa ombu ko hara o wolali bongol naɗo maki man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut kala gomɗinɗo allah e ñalande sakkitinde yo wolu moƴƴere ma o fanka wolu ko moƴƴi maleɗa heɓa moƴƴere ma ɗum fanka hisa daɗa heɓugol bone ɗengal maɗa ngal jogoɗa ngal wota yennu goɗɗo wota aybinmo wota yiwumo wota ñowumo wota fenoye hoore makko wota ɓilumo wota waddidirmo e goɗɗo ɗiɗo fof jogo hara a etaki ɗo iwe maɗa hewte e goto ɓernde maɗa nden kadi jogoɗane boyno wakkilo ha ka ɗengal katere kono ka ɓernde tawa ɓe yooli ɓe sustahide moƴƴere on e goɗɗo fum fotata e fanɗude hara allah ɗokki ɓe moƴƴereji ɓurɗi ɗin dolle dolle kono so yi moƴƴere on gotum e goɗɗo ɗa hara o mara kunɗo ma kunno mo ɗuɗiraka ha ma haysi mo ɗuɗira fitum on ɗon heeɓi tawa ɗum ko seytane ko mone watta hakkude maɓɓe ko hasagol mo kori ko allah wonɗa e dartade e ɗum na ona kanko okki ɗum hoore makko ko allah sendi nahnu qasamna baynahum maichatahum fi lhayati dunia allah wi ko menen sendi ngureji maɓɓe ɗin e hakkudeji maɓɓe ka gurnan aduna sa moni ke fi ko goɗɗo heeɓi e moƴƴere woni ko gandal woni ko jawdi woni ko laamu si onara ko ngo woni e lorrirde kala moƴƴere teddunga ko allah okki neɗɗo ta mono fi ko heeɓi kon allah wi wala tatamannaw ma faddala allahu bihi ba'dakum ala ba'd للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله تغوتو يلو ko woni juuɗe goɗɗo worɓe ɓen koɓe faggiti ko allah hokkaɓe rewɓe ɓen sonnaɓe ɓen ken kadi wona noon o wi tore allah e ɗural makko ngal allah ko kanko jonni ɓen toro allah e allah okkore allah ko jon yurmede idan neɗɗo on nulaɗo sa sallam ala hay e hunde e moƴƴere si wona ɓe tindini en e nden ala hunde e bone si wona ɓe sakkike en e makko ɓe haɗi en ɓe raɗike en ɓe pottini en ɓe hulɓini en ɓe rentini en ko ɗo ni laaɓal reedu ngal nusmon ɗo haray noon ko wiyete dina kon ko nasiha laaɓal reedu dula sa sallam ko ɗum ɓe maki addinu nasiha dina ko laaɓal reedu saba ɓe nulaɗo ko hombo laaɓante ɓe maki lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immati lmuslimina wa ammatihim ko allah e deftere makko nen e nulaɗo makko on e lamɓe julɓe ɓen e dennanagal julɗo ɓeɗo fof no waɗɗima laaɓal ngol ɓeɗo ko jonnutugol mo be haqqe muɗum woɗɗina lorra muɗum e goto kala e ɓeɗo mo be e haqqeji muɗum mo be e lorra ko pottinte telema muɗum idan sabu ɗi sifaji maɓɓe ɗo ɓeɗo ko ɓe hanuɗe yiɗude o wi yiɗugol ɓe mawnina ɓe manta ɓe mantira ɓe konko yaadi e maɓɓe ko hawrodire maɓɓe sabu ko ɓe nulaɓe allah sabu ɓe darike rewgol allah ɓe tinnike sabu ɓe yettini nulal allah ngal sabu ɓe laaɓani tagore allah nden o wi wa qad kadaba almu'aniduna gomɗi feni ɓen yedduɓe almu'aniduna rusulahum ɓen yedduɓe nulaɓe muɗum ɓen ɓe feni zaimina e hoore ko ɓe fefindiɓe yani ɓen yedduɓe nulaɓe muɗum e hoore ko ɓe fefindiɓe anna rusulallahi wonde nulaɓe allah ɓen taala towɗon la yakununa min albashari ɓe laatotako e yimɓe ɓen ɓe woluɓe ɗum ɗo o wi ɓeɗo ɓe feni yedduɓe nulaɓe allah ɓen jaɓal gomɗinde
tawa hujja maɓɓe on fof ko honɗum allah nulata neɗɗo e men si allah nula e men ko malaikaɓe makko ɓen o nulata wona yimɓe ɓen yimɓe sifaɓe men ñaamoɓe no ñaamirten ni yaroɓe no yariten ni no Quraysh wirono no o qalu ma li hada rasuli yakulu taama wa yamshi fi l aswaq ɓe gonɗum heeɓi o nulaɗo himo ñaama ñaamete himo yahaka makiti o sooday o yeeyay o ñawloto hinno wata wonde oɗo na nulaɗo ni idan ceerno jom wi ɓeeɗo ɓe fini wa qad dakara allahu gomɗi allah on jantiki taala to wuɗo hada zam nde fefi nande ɗo nde fenande ɗo wa abtalahu o bonni nde bi qawlihi o bonnidir nde konngol makko ko wi ɗo wama mana an nasa haɗali yimɓe ɓen an yuminu nde ɓe gomɗinta id jaahum tuma nde ari ɓe alhuda pewal ngal illa an qalu si wona ɓay ɓe wi'i si wona nde ɓe wi'uno abaasa llahu e allah won nulu basharan neɗɗanke rasulan nulaɗo kon ɗo haɗi ɓe gomɗingol ɓay pewal ngal ariɓe sharia on ariɓe dina kan ariɓe ɓe wi allah heɓali ko nula e men si wona neɗɗanke sifajo meɗen allah jaabi o wi qul wi'u law kana hara latino fil ardi ka hoore leydi ɗo malaikatun malaikaɓe yamshuna ɓe hino yaha e hoore ndi e mutma'innina hara hiɓe deeƴi ɗo hiɓe hoɗi ɗo lanazzalna alayhim min tippineno e hoore maɓɓe min assamai immorde ka kammu malakan malaikajo rasulan hara ko o nulaɗo e Quraysh ɓe wiyayno hayno allah adda malaikajo o qalu lawla unzila alayhi malak walaw anzalna malakan la qudiya al amru thumma la yundarun e kañum e o aya ɗo no aditiɓe noon e ɗum taw woɓɓe goo yimɓe nuh ɓen e yimɓe aad ɓe fof ɓe wonno ɗi konnguɗi ko konnguɗi ronidiraɗi hakkundeji maɓɓe honɗum hadi allah addan so allah no falno ko malaikajo nuleno o wona nulaɗo ni ɓe yedda o qalu law shaa rabbuna la anzala malaikata ma samina bi hada fi abaina al awwalin allah o wiɓe awa haray ande so tawnno ko hoore leydi ɗo malaikaɓe wuuruɓe ɗo no ñiiɓi ɗo no yaha e hoore ndi ko malaikajo men tippineno e maɓɓe nulaɗo kono onon ɗo kon yimɓe ɓandinkeɓe ɓiɓɓe adama ko sifa moɗon woni ko nulete e moɗon sabu ko on wawa toon nanude ko on wawa toon heɗade ko on wawa toon wuurudude e muɗum neɗɗanke wawata wuurdude e malaikajo wawata wuurdude hay e jinna par ce que a rentandu a wawa a anda honto ndu wontira a anda honno ndu worirta a anda hay fuu e mayru jinna wawatake wayde nulaɓe e me en ko ɗum adi kanji hiɗi renti en ɗi wawi wuurdude e me en kono enen en rentade en anda fi majji wona allah wirno innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahum ceerno jom wi fa abtala allahu allah on bonni taala kanko to wuɗon hada zam nde fefi nande fenade ɗo bi annahu wondema la budda feere wo ala an yakuna nde laatoto si wona ko be tul laato arrasulu nulaɗo on basharan ɓandinkejo li annahu sabu kanko nulaɗo on mursalun ko nulaɗo ila ahli l ardi ka yimɓe leydi ndin yani wuurɓe ɓen ka hoore leydi ɓen le ko yimɓe ɓen e jinnaji ɗin taban fewtinaɓe ɓen sariyaji ɗin ko yimɓe ɓen e jinnaji ɗin ɓeɗo noon ɗiɗo ko e yimɓe ɓen nulaɗo on gasata wonde jinnaji ɗin kañum wawa mo heɗade wawa mo nafitorde kono si o waɗano e jinnaji ɗi yimɓe ɓe wawatano mo nafitorde ko ɗum allah waɗi mo fof wawata nafitorde yimɓe wo jinnawo ko ɗum woni e neɗɗanke jinnaji ɗin ɗi arano ka nulaɗo sa sallam ɗi arano nulaɗo sa sallam jannaynoɗi aɗo wajotoɗe alquran o tabintini ɗum ɗi darsuji jinna aray ɗi jinna aray ka juulirɗe ka hilakul dicre ɗi aray moƴƴi ɗin e majji taban ɗi aray idan haray kanji hiɗi wawi janngugol e juuɗe men si woni ko nulal ngal ari e meɗen ɗi heɗo ɗi faama ɗi ha noon ɗi waajo ɗi waajodire kadi hakkunde majji wono alquran on tabintinira noon no janta ka alquran seeɗa e ɗin alhaaliji majji allah nula ceerno joom o wi'i wa hum bachar ɓen no yimɓe leydi ɓen ko ɓe ɓandinkeɓe walaw kana hara latino ahlul ardi yimɓe leydi ɗin malaikatan ko malaikaɓe lanazzala llahu allah on tippineno alayhim e hoore maɓɓe min assamai immorde ka kammu malakan malaikajo rasulan hara ko nulaɗo liyakuna fiyo o laato mithlahum sifajo maɓɓe malaikaɓe si kañum wonnoga allah ko malaikajo addane maɓɓe fiyo o wa'uwa maɓɓe yo wonu sifajo maɓɓe
وي وهكذا كونوني حكى الله تعالى تودون في اللوراني عن المكذبين للرسل ابن فن بنولا بن انهم قالوا وندما بيونو ان انتم ونالي اونو الا بشر سيوناكم يمبه مثلنا صفه بامن تريدون كفالا دون ان تصدونا كون ساكوتو دون من عما كان يكون كولاتينو يعبد هنا روا اباؤنا بابنا بامن بن فاتونا ادن امن بسلطان دليل مبين فينيو دو kodun do boy jabino nulabe modon bewi hunde wona nulabe men holaki men gongina ko fala dum ko mawna gole hore amen heba lamu heba teddungal heba gebe ittamen e ko men tay babirabe amen e mudum hino rewa hino wada awastayli ko nulabe addane men dalil on kambe ko be landoto ko adilla hissiya piji kawe saji ferugol pelle eggingol yani eggingol piiji pottina ɗum ɗo adda ɗum ɗa watta ɗum ɗo jawdi watta ɗum ɗo ɗum ɗa ono ɓuraysh e ko additiɓe ɗum wonno e landorde kamɓe nulaɓe ɓe jaabi allah wi qalat wi'i lahum wi'aniɓe kamɓe ɓe yedduɓe wolɓe ngol konngol rusuluhum nulaɓe muɗum ɓen ɓen nulaɓe ɓe wi'aniɓe in nahnu ko non woniri menen men wonali illa basarun si wona ko men yimɓe mislukum sifaɓe moɗon ɗon ko gonga mum kambadi katagudi ko en goto walakin allah kono tun ko woni allah yamunnu himo moƴƴo ala man yasha'u e mo yiɗi min ibadihi jiya makko ɓen allah moƴƴike e amen waɗi men nulaɓe won ɗo sennidiri en amma ka tagu naam ko gonga wolɗo e fonko en ɓandinke ɓen fonko en ɓiɓɓe adam kono allah moƴƴoto e mo o faala e jiyaɓe makko ɓen ko ɗum o moƴƴike e amen o waɗi men nulaɓe e moɗon hare no waɗɗi on gomɗingol men iwtira ɓaawo amen jaɓa ko men woni on e wolande kon o wi wama kana lana ɓe watti ɗon laatanaki men an natiyakum nde men addanta on bi sultanin dalil illa bi idnillah si wona e dunga e allah e yamirore makko kanko subhanahu wa taala addugol ɗin kawe saji ɗi ɓe landotono ɓeɗo ɓe wi minen ɗum najuɗe amen woni na on wi déjà ko men yimɓe sifaɓe moɗon men gongini on wono woni noon on wawata wattugol ngol fello ɗo kanni on wawata feerugol caangol ɗo gan jorndi ɗo ko noon menen kadi min wawata kono e hoore ɗum allah ɓurni men moƴƴori e amen waɗugol men nulaɓe min yettini e moɗon jaɓe gomɗi noon en fo meɗen heɓe moƴƴere nden si onon salike ɗum hara minen de alanamen si wona yettingol ngol e moɗon kono noon minen woni ko waɗɗi men ɗum ɗon noon meɗen e muɗum amma dalilji ko landotoɗo men adda ɗum noon ko si allah yiɗi o waɗa ko kanko waɗata ɓuray so wino nulaɗo e waɗu awa fella on safa o waɗan men ngoɗo kanni ɗum ɗo holna men ko annabajo ɓe wi ilin canɗi waɗan men jardin ji ɓe wi a hewto e ka kammo a ƴewa yaha si men gomɗine sa ƴawi kadi ko mahaddora deftere nde men janngal ala e piiji ko ɓe wolali sikkugol fi tuyo sattu anda ɗum ko nunaɗo sattani na allah kan ko fala wadde on waɗa ko nunaɗo wi qul subhana rabbi wi usenade wodani joomum hal kuntu illa basaran rasula yarli min mi woni harana neɗɗanke nulaɗo koko on ɗum mi landa ɗo ko golle allah ni allah senike nde goɗɗo wawata wadde sifande golle ɗon ko kanko waɗata ɗe min nami hay hunde sona mi neɗɗanke kono noon ko mi nulaɗo allah e moɗon idan ko noon ɓeɗo ko ɗum woni jababuye nulaɓe allah ɓe fo on yi ɓeɗo ko ɓe allah fillani nulaɗo sa sallam e no ɗakkadi konko nulaɗo ngol ko yimɓe tagaɓe no wawɗen noon kono allah ɓurni ɓe hoore meɗen waɗugol ɓe jiyaɓe muɗum hertina ɓen waɗugol nulal makko ngal e sharia makko on e juuɗe maɓɓe elti ɓe yettingol ɗum e daranagol ɗum haray no ceernojo jantore ɗo ni ɗum ɗo ko yoga e naforeji e ɗi neɗɗanke on heɓata telemma gomɗingol ɓe nulaɓe allah haray noon ko raɓɓinɗinde kono wiren noon no waɗɗi e gomɗingol ɓe fof maɓɓe ijmalan mo annduɗen fi mum e mo en annda ino waɗɗi en kadi e gomɗingol kala hunde serkitanade goɗɗo e maɓɓe woni ko deftere nde jonnano woni ko polgal ko okkano woni ko konnguɗi ko wadduno onno e yimɓe makko ɓen woni ko kala ko humpitiɗen e akhbarji maɓɓe haray no waɗɗi en gomɗingol si wiye ɗum gomɗinen noon yani golliten noon sharia meɗen on mo nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam addani en on teddinen ɓe yiɗen ɓe
mawninen fi maɓɓe hara en jasinali fi maɓɓe en yawitaki ɓe hara kadi en yawtinali ɓe martaba maɓɓe on hewtinen ɓe martaba Allah on fiɓe wonde hay e hunde ɓe ala e ko Allah kon naka rububiya fus ɓe jeeya e hoore leydi Allah nin ɗo fus ɓe wawa tawaɗande goɗɗo si wona yeru ko Allah wawnata neɗɗanke yo waɗan neɗɗanke amma ko Allah hertori ko waɗugol ɓe wawata hay e hunde ɗum fiɓen kadi wondema ko wiyete dewal ɓe ala hay hunde e ɗum ɓe rewatake ɓe toratake ɓe faabinortake hay e hunde ko Allah to woni ko waɗante ɗum ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo famin en ko jangeten kon o noynana en gollitirgol en toromo laɓɓinan en finde meɗen nden yo andin en tawhid on e hoore no laaɓiri e hoore no feeñiri o newinana en gollitirgol ɗum ka fiɓugol o newinana en gollitirgol ɗum ka tere meɗen ka kuuɗe meɗen ka konngudi meɗen wallahu alam wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin